misisa takot isong sambayang. Kinorohingan isong kerjaan sorga, tanga daw diti, makihak-ihad dadamot dahad isuang dat pagisi saan dahay maya diti pelajaran, may dot manahakot kesimbayanan om penuntudukan kumadahay. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabarasakod insan pod sanong pitanga daw kumadati insanan untuk aiso tadaw diti nga alasu ti pumaditi pangurusam man podadi papingkay liho ilat tangki susilla nga harana pod sanong karangahan dat tunianom ay papailah ko nam ay lando papondar nga ay say matudi papailad mudasin nautus kadi di hari Sabat ke. Kay bayno na po nga pelajaran na po dati ando korikot to 2 jam ya gali hari Sabat. Manto kad ando korikot sa jam nga 60 minit na pala. Do bayno. Tulo na pod pelajaran na ti bayno nga oborwong teka haron lagi mo borosat oborulong. Oborwong teka oborulong Yesus ka. Adakah Yesus keliru kanda di dan Malayo. Ino pohit sanina rutit pelajaran teka iti khotbah do dusun nga sayra na pod ay iti khotbah minton napod ay pakinongohon ko nakago. Pakinongohon ko kago haran na pohit apatut ti ka it milopon daronom. Sayrad hara kago khotbaham man. Jadi mentok na pod ako yuhit hara komen tay ka harot pendapat tay kanuna po man ga patuliso moed ino pa isa tiya usaha nga milandah dat berusaha Sera na pod orang waukuh nga haro hidihit malayo idi wakon megalo pod di Sabat di nakatali bom kadain dan apaksa ka nga malayo di apaksa ge man podadi dan dusun nga kadain dan asansagan ka nga iati no bagatid haro hi timpu-timpu dat atau kau purimanan kopi yo, dat it pototos kopi, popototos di pelajaran ke, ay iti khotbah, umbalan kundod popasuang da YouTube, jadi may kono suang hilad Oswaw channel, hilal pelajaran, jangan lupa subscribe sebab dia adalah gratis kan gitu. Oke. Haradi paguhatan det karaja ngangkudi ti subscribe kah tuh hari Sabat nga maki subscribe di ge intan to kana pohit pelajaran-pelajaran hinggo no po dan rohani ti ka nunu nga to kom pairagang naget i-subscribe dahiri nga Tuhan tu padi nga karaja tu di subscribe ka amo ngono padi sandato it karaja ka amo kam yadit ko nila gitu kebajikan ay kay bayaran dat man subscribe to iya di minta-minta di subscribe ge di kapuriman ka na po dat ay manahak dat sokadung tay ko tituduk pangiwaguhan ay kasala daman pailo kumad ang tambalut-tambalut ato kanu milad Taliban iti kamayon dat papiagalagal iti na po timpu dadendo iti na po pelajaran namaya itit alamaya nga agumu tamot
hiti piad kinenandat sendiri ti saba nga agumo. Jadi namila kamoyandat ay so no hi kamondat ata ko papisusuay kadang-kadang kat migal po di boros di pasaray na nga kay hiyonan dati magihumbo hingga kasanangan ka tu agumo gya okay? Milah na po ham maanta ko alapo it ang tambalot lah dot mamu iswang dat nuno pay pelajaran dit milah da mangangat dati minsan makumakinarengan harap ako nagida kagudat itimpo-timpo da orikat nga lobi ko gumu teka gumumu datit ay pelajaran maya ditit borsa dusun hingga napakinenan tu papakitahi dat kay si santa kati jadi umpalan dia dati dot haratangan niba apa yang kurot pinting ubasan isuang do khotbah online teka siaran langsung ina pahit yati na pod imintang idi nga ako ni ko orahian ko di pelajaran ako ni ko yadih nga ito kad insanan iho nga ako nan ko tiadi sera na pod mo ako intang gi pelajaran dat isusuai idong kagumuan nga haro higinaw sumon udat ako ni ko orahian dit i-live kakuan po nga akon ko idan Adventist nga kadang-kadang harohit agumo imang ko tambal-tambalot to it main lok kidi lok baju paing ka jadi iri nga ay sige salam intang gat manhak sukungan halip yadet yati na po nga ako ni ko makinho ka pi tamodon kamon ko na pa diti nga haray orahian no mintang di komen yati dia ngambil mangumin dahire irihi kakuaan dat itinopo live nga karohyan da sumuano nga arahian ka amo idi khotbah nga uli kana amintang idi komena mau tidak mau karangau di khotbah jadi harahi kasanangan dahire isuang nagid khotbah da dusun iti nga ako ni benda ka it kailah kapiati nga imiloh no iti dusun nga it dusun pasar ikaw basan dati mo ng mimboras may dad haro hiit arahyan na minsing ilohom haro padaan dahit kapag ihupan dati iswang na pelajaran ila no pa kominom na dati milod ay borasan lah haroy komindat it osanaw haro hiit kagayat haro himahit yadit nuride kapanganak kasumuan okay? Nga 90 siyam na podam siyam piatus at it kita kud montakil na pelajaran nga ay pengka ngay kumin di bilad man pohatusa tudut tanday tiad dedi macam mana okay ka kam 100% kam tudut mo tidired haro hindi bohitan di iman ko piyo okay? Sakira na pad ipangkotbad itaguangan ko piya dati ay moedat ato ko siyodop magi isa na paralan dat siyodop po maginang khotbah nga mintang nuno kalamahan dit khotbah siya ka haroy mo titid jadi isuang ke pelajaran iti nga harohi makinongaw labi pandad it akan ko isi sa katumbayaan haroy makinongaw it di siya na pag ginawa nga magihom na dit ikalamahan dahiri milon no man ang tamo ka di na pag ginawa ay mila kukurayan kay ang panting karo di pelajaran may dahdat ino panday pelajaran hindi nga sayra na pandad pakinongohon dati harhot sambuli dati dihara simbar dati ino panday pelajaran nga sinondot kapiyo akan nako
mentok dit manahak ki pelajaran nga iati sebagai di makikinong okay. Jadi sahabat tebaino pelajaran pa dati nga kituluh dat oboruong pati nga i dusun liwan bagi oboruong kantet akon kaliwan nga iso ilo it iso no let el hurupet nakapisway tuhot na padidhitid kasalimpunan ti pelajaran dati nga nunu nanangku it milom mamaruong dati ito kain tayo nunuhat aray tanda hilad pelajaran dati sakira na pod ay mila ko barasan nga obaruang nga pati nga ay aasaru dat orangaw nga ina pa'y asaru takonad orangaw nga obingong ay obingong na ditiyot tihoy ka ipiyay mololohing no nga ay takay asaru korangod ay oborwong na ditiyot ka ina pa'y asaru takon orangaw nga obingong may dat sanong datid oratian iti kamun dat sandatan iti oborwong ti pelajaran mahanta ka gunawa ilo bingong lah o bingung kuno dit ka bingung milo nagi dat man pianak ko tay ko piyam pinayon nilat kaliru ina pa numbalan ko minagihum-gihumam haro iso na nakaray tila kaliru bingung nga pam ginumugumod ayat nga kaliru na po ham haro hitid pangkot bas 9 ayat 18 dan nakita ko hiti na po minabaras nga hikmat kamilaan labid osanong bantad ko kakamot tot sangod nga sangulun na po hit kaliru milam mamarag dat agumo kumayan dito sanong nakurap magyala kumayan da kaliru hilo kaliru o baruang ubala kaliru bagi tu milo mamiragot agumo it borosan dit ang sanong may to kaintay pira-pira ayat it akito dati i opurimanan dati sendiri dat paing kukurah nang kutit oboruang demilah dat paparikot dati it keadaan di milad paparuol tay ka kasunsudan na pun nga it ang sonong. Miagal ko iswang da hakim-hakim pasal 3 ayat 12 hingga 30. Mana dati basaulad pempanu nga ay sarita na pala ay karay taraja aduh ya di mandi basaw ilabay na pangurus hakim-hakim may padi 2 jam bet iti kago kiasi hakim-hakim 3 ayat 12 nakaraitet ihud ayat 12 ino pa'y tulun Israel nga momon sa yolo danunoy arat imata kinarahingan lalu Eglon Raja Moab nanuan da kinarahingan da kuasa montok katulun-tulun Israel tu yolo na po nga momonsay di karaton da imata kinarahingan ayat 13 ina pa di raja di nga minagangatit Bani Amon Bani Amalek minagisi so yolo sangod na di lagi sambay na pa itulun da Israel nga nala ina pa'y kamandat kota pohon korma nga nano diyo ayat 14 hopo da mualo taon linaid tulun Israel isiriba dat Eglon Raja Moab ayat 15 pamalahaw na dilat kumakinarahingan gisambat kinarahingan na pa nga pinapaintalang ko sangulun penyelamat pinungaranan dat Ehud tanak di Gerah tulun di Benyamin
seorang yang kidal tuh puji Tuhan tuh harodi nori tanda kidal baino ki ipagilitan no padati harana pahit galibang nga oh kidal pula dia kadit iti na kidal galibang iti nga ako ni ke orang kelainan upaya mia galit dit iwana intan gimaku it pemain-pemain badminton nga hari galibang ki miagal dadit ay kuat na tit longon do galibang nga olo godto mo mati tumbuk dilo dit sekira may panakitumbuk naray tandit kidal na hitid pelajaran dati di bayno haron na po yung mamayan sipak miagal ko takro to komonimis sonday tiso nga galibang pa nimis uy to atajam mo tiganda isimis siya nga baru kiri kadiwa ka nam tahu-tahu kidali itu lun jadi bayna nga itinapadit ikamoyan da bontugan iti bayna nga sangulo ni gibang mano po nakapiara ti gibang kawanan nga gaduduat ti nga tinahaki kinarahingan magi inapahit miampay kaman na pa di nga segalad di ihud na pa di nga isyo na hit mangintanga iti tulon Israel miladila dat pinapakirim dat sinuratan kumad Eglon Raja Moab to kumasa iti maditit man borsad dusun iti nga mingkarasait nga aratian ito ko na dokoni ko pakar ko yung dusun iti bagi ayat 16 ihud na padi nga minamonsid gayang di duo mato ni naruh na pa daw nga osamoki dat sehasta minus siya sanda nga dahirid salom borasuk daw hirid guas da piransangan satu hasta na pati nga piradi satu hasta hampir sahasta akun po sila pidiasi nga gisamiti siku bagi jadi ba nakurato kasisip pahitid salom bot rasu kam hilag piran guas set pooh nga ba gya pinalisak budir di ba okay to kumbasa di bay no ayat nuridi mengobi di hari sabat ay sa ayat okay? Ongay na di siya parikoto it sinuratan kumad Eglon Raja Moab ina pa'y Raja Moab hindi nga sangulunit gadi ti gondut hari pa maperkataan gondut ti kitab gi Alkitabiah ipamat gondut ka nga Alkitabiah hibulat perkataan gondut borosan kuno pod pindik tagap lah kay nadi ehudidi dat pinapakita dit surat daw sinuratan suho nadi siya himinangigit ay surat nga diminuli nga isya na paham minundarang isya dihirid kawatuhan mano pa rin kasalah kawatuhan iri samak da Gilgal guli na kagoy siya minayarubad di raja boros kasya haramo tidi batos at haroboros at it milo pa borosan do kumatulun da suwait igitan ko muntok di ay raja boros na pa di raja nga kada po ka tu uli karena rasya ay kada po kadisya tu ogumui tulun-tulun daw dire ina padihi tulun ngay sanginging kakatahiri nga sinumaliwan kasaliwan ngay tulun dahirim suwang na di ehud minay ruba di raja di paingirikaw sa sangulun dahiri bilik dahirid
walay dat pentungongisan. Poboros na di Ehud, haru boros sa kinarahingan dat igitan ko kumadiay raja, ingka katisyo, mantadhirin niri kahandaw. Tuk mananaru pa di asi. Ehud na pa di nga, may siya pagawoy it longon daw, may siya ano igay idangol lah, ani bagay lagi, ihirid. Guaso po, dat wanan daw may na di siya tadok. Tikamo i raja. Hiritian. Gisambot ay nakatanom nga ipiyahit. Tulo nga nakatanom. Naayay na minon nadok kilot lagi. Sayra de ginayat ti siya hidangol nga gondut kagadihom ino pa di lunok nga sompon nakagudit inuman taboko. No kadilo ino pa dihit. Ino pa dihi lunok nga sompon na di ka. Tu ino pa idangol di nga ay siya numan gayato anuman kodongo mantadheritian. Amun pa di nakalisok nga di dangol gid adi numan iduo. Saliwan na di siya minayad hirid titigawon dat tahuri. Kaman po nga apakay pamati pintu balakang ki. Suway naman ti dito sa raw dati tid arayta no pintu balakang at itidondo tu ahangat ko piti politik. Ayat ke-23. Paingkana di Ehud na pa nga nakarikat tahirid saliwan. Ina pa hito tabuan ni dinga numan di siya tabanay, numan di siya unsyay sa irada simuniluan niyo. Kasaliwan na di siya merikot tadi hamba-hamba di raja di minaintong nga ina pa titigawon idit bilik nga paingkunsi. Boras na dia ladat sumabuh kanta isiyatih ka. Andad dia lo ayat 25. Mandadanda dia lo gisom ba iya na padi nga bingung. Nga ina pay raja idi ay kasari mangukabilat titigawon da bilik kehirsawat gisambot may na di dia ngol dia la anuahi kunsi may dia la ukabay to tabon kakita na di dia la tuan dia la dat painlatan na napatay dehirid sirang haro-haro pada di ayat ilo nga mana ko basawa ki. Okay. Jadi ino pahit milam mamansay datid bingung teka obaruong nga magandat tumbayaan ko dat ainsanan no padati nga berasan ko no pad ainsanan lah tu iya nga iya dihi ata ko orahyan no magandat hingga asanong andadan ko magandat goduduo nga ako ata ko orahyan ki nga iya no pa masaharo ko andadan tu nugyahit 4 sifat semula jadid arulan, phlegmatic ka rin, di arulan, nakakaulun ka. Nga ay, hingga di, manta, di bagya dati iri mo. Kada ano, papinsalawa saya ini phlegmatic ka. Tu manta, di dati iri, kailan na pod, ay arulan na pukulan no, awal-awal, pagyam, sumadya, no, okay? Jadi, iti magandad magandad ko nga bingungi pa da oruan magandad sira padi ko pisit ti korikot kahom mandadandad naragan ni matuk korita ka mandadandad naponsutan kano gisom did gumuk tamo da tuhot nga
Obaruang gede miagal lelah dia tu bingung dia lam nakuramadi ko pe raja itu apa di Sumaliwan kah kesana ke sini no di mana nom apa gitu mau kabay nga pain lapik nakagalam na dirid ay so nahat pinuhobo jadi iso imo milo marulong dati nga itit magandad ya di na pa di tampinayom likerad ato ka orahyan dat magandad nununa pa ikamoy pagandadan nga umbalan to ko di iyati na pa nga akan ko andadon ko basanan mo tigari dia dige haron na po hipagangatan miloh na po iyati ang magandad megal po di may sikul nga kenapa kamu lambat kadi sigu itu bas lambat kadit budak sikul ayo kon saya lambat kati mama nay dua no kubas ka nukuro tu nakalambat ko kadi sigu nay dua no kubas simbara pa di sigu nga isay maganda dat iya ko ibas pa kamon na pa dihom ihati na pati nga miloh na po hom ihati da andadon isuang kanunu na po nga siyo ihati ang magandan milon po ihati ang magandan miagal na karikatan na kinarahingan iti nga ay mandadandad to ka kinarahingan iti rumikot Tuhan Yesus rumikot nga at tapat na po hom ay kinarahingan na magandad dati ti. Ito ay duwan, taka nung pakasari. Rati na pulat, andadan to ka kinarahingan nga, taka pa nakasadiya. Harohi matigay pangkutbad, isay na do kayuhot, magakon do nakasadiya na rumikot na Tuhan Yesus kahom. O nga isa duo, no hatil lo. Ina pa isuayom, kangis-angis na tiyo di elanom ano kasadya ko atingayaman nga nakasadya na po to kom mangkatangkat no ki jadi magandad ina pa dihit man ring kasal dilo nga kada dati pologo sa kinarahingan dat obaruang ngay di siya magandad dati sayra madi ko pa sila tumobat kana mato okay jadi kada dati pologo sa yede mo'y iyati no pati nga iyati nagi magandad akon ka iyati andadon pengkuroh piya nga it mintang kagandad it pengkura awayaan nila haroy tiganda hit it awayaan dat iyati nagi andadon na kadang-kadang ka ay tomodon kumuduo modasi kepadasihan Iswangga Ayub 41 ayat 1 Gisom 34 Bora sa paditi nga sayra na pod mingkakat isyo nga o insanan na po ikikuwasa nga tumang gantar modasi ay kani ka modasi lo gantarilo mo atang kabo menjadi bingung tu ielo na po nga modasi itih mo ti modasi hiti nga kamuyan dat iso imantad dit ay karalano iti kamuyan dat bingung sayra na po modasi to ko nununay milata ko pabuatan sarang ko di pelajaran nati di gulod pasalat modasi rogon okay? Modasi kana po nunu po milano po buatan haritit boras sa patulon nga modasi kana po nakapiyag nga mirikaw ko naging may sandih ka tumoy na kaganda sandihom ina panday hirid likod no nga limput sakira na pandad mundarang katyatid ay sa sandihan nga modasi ka kana hirid dawrid paing ka na po may pangotol ka
modasih to kono po nga hirin bingung ngay nagindo. Megala pedit dadamot datid pamanaw kereta te ko bosikol ko motosikal. Harana pa may panampura sih dia di nga no pabuatan no. To kom ayay no manurugit pemarisan no muto ki dong kereta nga ala ayay no mamansok kimiak. Irna pa nga modasih to ko. Kombal ko yung ginusad taso momosikolom to kom lapas birik ko pa dit ala nariruhukon nga lapas birik ko pa modasi irinandad serhanda modasi nga bingung oborwong sa kiranda karita tay ka itimuto nga ananda opurimananda gisaminad ang sambalik jadi iti ko podasihan dati nga akon ko kapatayd man ko piyo nga mantan na dit o bingung to kon na dit sira mo dasi ay so nahat it osarod man po buwato nga suway ko sumiyaw po rumingang kadit ibora sa suway ki amhiri nandan accident nanda jadi iti kapadasihan iti modasi nga milad mamansay dati dat o bingung o borwong Daha na pa pengalaman nila modasiham nga ima di nakatuwa na di talad inapahit omulok pohom memang nad ay cangkura na paninarod pemerisan na mutuh nga ay no modasi nga nakatuwa na di talad mumbala di mimbulay tuanom modasi kana pa nga mundorong lagi katama kan pa sumambayang no pag di pasandihan to kok gi modasi no pondom obulin angkon da sumambayang ka among kodom ka dom mung kodom di nga modasi daramay pangka gi jadi sambayang apa yang kurang pongkalat ngan jadi salah pasaraw ko didit har pengalaman ku insan dat kota guang got har gangguan dorogon jadi lahawa na dipukul sabalah sepi tangah tuong pengkuro madit sumambayang mung kalat ko mung kodom kadit tesoro ko tu modasyo ko dit harohi pengalaman dit ang tambalut tet ngay na di panambayang got tulun na nontok gangguan rogon nga sambayang nga tumbukay na gimatoh gi muda siya ulit yun sumambayang ni nga mong kalat siya kadi mo'y panumbok ayo dito sa oro ko nga pengkurap ya nga tarimo ni kinarahingan at sambayang to ko yung pong kalat ko nga ay lahan to kanod pong kalat to pagyandahom sangingong kalat ako sumbayang pangirak kitang balon to siya nga ako na tumbayan iya nga kahirak nga ito ka na po didadamot sumambayang ki sedangkan no pong kodom to kasumbayang at put katantut nga kiki ka ano taranan at kahirak kasari ako na po jadi ako di mong kodom sumambayang mo siya ko din umangan datulun mo tiga diri otopot tagi ragan na po may lamang mga tulun na di siya ompong kalat di sumbayang simbaran niya ba kinaringan sambayang modasi sambayang ay kudusun nga ay sambayang kumatiga di nga malayo to kumumbal po di mingilob mingilob pari nga kumano pa nga sumuliwan ba kagay rusad dataratid di ba nga apa nakotos ko piyong adeh kam walay ko dadi sambayang ko dusun ka sambayang ay ko dusun nga ay sedi bongot nga kon ko dusun iti rogon ti malayo iti rogon iti kata sorong sambayang pin sambayang adi malayo minagidu yung gadi modasi to kano pondohom may to kano pansomoko at ginawa dati kumakinorohingan no jadi podasi dati de rogon ko kinarahingan ki kada to podasi rogon nga guntalo to kay bugati
na iri na gya nasanda danto ko gya. Nga man na dati soroho, puri mo na dat iti na pa komenda mo dasi, nga mila mo man say dati dat oborong, obingong. Sayran na pandad obingong nga inapandahit, pertimbangan dati, pemusarahan dati nga, ay so, nandahot kasunsudan dat akon ko, hantamon na pa di, nunununi milad i-orikot dati mamusaron antakan idi. Tok anarwasi. Suway kayri, iti kamayan dat kagagang. Kagagang ko, kotigo ko. Tergagang. Ay, malayo dusun. Di tergagang ki. Iswang Mazmur 48 ayat 5. Ayla na pohodid. Ayub 41 lo nga. Karait to kumundo buayo. Oming kakat pakaganday buayo di nga modosi ngay ndahit. Idupot ta susuway ka. Ilon nandad bingong tu modosi. Kagagang. Kagagang. Ketigagang, kagagang. Isuang Mazmur 48 ayat 5. Yelo ino ko kito nga mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Saira napod pagagangon dati tulun nga harohi komanda malatah. Nuko basan na akan pala tangan duwando nga sayra na pod kagagang ko nga nunod ako pabarasan malatah. Kosaruan ko na tarangom ibarang ko tong kusay ko barang ko tangon duot oritan ki. Ako di kay lahom tambodon niri ko. Mga iya di na kantori nga. Yun po ako ikombalot. Ay kawaya iti komandat malatah. Ngon iya katelo ka mumbal-umbal pemimboros malata. Balay damang iya kinan di sampaping dako denda mah kakao ko pimboros matid susuay ki. Kagagang to ko nga obingungi. Miagal na po ko ilatangang anak at kita kuhom. Akon padadong at tuwangom. Kagulim may pansu itiso nga hirino titigahon di sa pingka. Malib nga gang ka nga to kom ipay tawol nga katam nga kalanggoy nga inuno pay paingigit nga katam iti komanda kagagang nga mili mo man say datid oborwong obingong to kagagang irinandad inopondahit haritan dihit kaki kuntaw bahaya kakagat boras-boras tambalot, bahaya mo titit, kailas silat ka. Ngono po, pagagango nga to, kumokis. Pagagango nga, silap-silap po, at tumbukan ko. To, o ingat kakagati kailas silat. Gang ka nga, puk ka. Iririnod. Ayit, ontok ko dipok. Mantadi di, sayra no po, kagagang to ko. Obingong. Obingong nga pandad kagagang nga inapohit kawawayan dati nga milaborasan dat akon ko garid dan science tindakan reflex tindakan luar kawal miagal ko ini kamon ko dito no pagagangon nga si kaid o tumbukan. Jadi iswang ko kitab nga norita niti kamon dat ayit kagagang. Kakitoh napunda nga kagagangam tok hiri nandad abingong. Nga alawa mo ti kadaw nga kabingungi. Iswa nga kidungagong 6 ayat 4 gisom 13. Ilan na pala mano po dati basawo nga to kabingung itit alawa. Iswang pad ayat 5 lah anuan ko gi.
Pasuswaya pangingintong nu mantadoho. Tu iho na po nga oborwo ngokod mantadidde pangingintong nu. Inatabuk nu miagalat ginumuan da kambing. Miagal pa dilakun dat lumintuhon naman tada Gilead. Jadi tumbaan ko dat imi kakawan naki nga aw bingung nga talan na kinalawa okay. Kapibara sa kod aruhay di elda makuntil dito no nga isay kaya ngaran ko piano di elda mako nuka ko di muadili tapay gasir nakayra kisid imo tingaran dit kinubasan di karuhang ko rin mantad di gulupo ka. Jadi gisam di tikalahing nga iri kasari pa kaya nangaran tu it antakan mi kakawan po ina magi kakaruhang nga tumayan ko dit migisinta-sinta nagi nga tok alawa na do kita it sumandak ti katanak wago dati sang kura ginumutulun nga isyo nama kita nu dihelo piya nga isyon o kita no. Sa kira di gambar nga ginumugumo ditulon heri gambar nga turasa siya ihumon. Sayra na pandam mintang dia nga tu alawaan ko gya. Hiri nando hi komanda tokom. Nugarde dari mata turun ke hati nanti ko piyagi. May pondolihay na pangingintang nu tu bingung ako man tadi na kina pangingintang no to alawa gaya kadi Raja Salomo. Nga umbalo no did piro-piro ni umur ki umbalo did kumukup-kupa turos nga mintong pa dit telo. Mintong di nga yati di mintong. Ino pa dit muda-muda po mintong nga tok kada intong dohod o bingung ngay o kuno di mintong ko ka molahi nga di nga mintong di dati nga ya ti di sumusuay ke molahi ka o mulok nga mintong nga ay mata bertentang mata bugya taramay komando pa nga iti alawa nga kabingung gisambot inapahit paindalanon dati nga pengko garde kumbala ko insan. Ako din na kailam alawaan ako di kapeng ko rala. Mangigita ko motosikal. Irid tempat kerja di lain. Hara di baku-baku dahiri gulo. It backhoe case nga baku-baku kadati. Suway ko igoribar hara di 2 tulundot pensakay. Ino pa'y 2 tulon ni di nga tandu. Ino pa'y hiri sampapi nga oitom. Nga ino pa'y hiri sampapi nga pinurak-purak kot. Yo pa diniwakan na tagutoy. Katiga dit niwakan na tagutoy katiga dit dan dusun dit papakita kalumisan bakari tiyan di. Ngan pagiga iwakait gua sa tagutoy nga alunaw aluning umutigya. Gumuabok gumuabok nga ako di managulo di baku-baku to lugar di malayo it terpasona kadi bagi susuwayan nga it alawaan beritid deh abok piadi nga miri kakadi dohur itu mintang kiadi kan pa did intang na dia nga po ngirak no nga to ilo na kabilo hari komandat bingung nga na di ka suway tadaw uhat ako na di tambalot nga ay orang timur itu kasyo nga agagang kabingung kapiyo ako tok kumhari pamahat dilo bansad ang purak kangkud purak ya kapiyo ba miagal pod orang puti nga akan mati ka albino lah
iti kalawaan nga milamumon si datit o bingung. O mantakidit mi karuhang gisam ti kalahing nga may edad ilo na pa kalawaan kasari nga kau bingung kasari dati to oy intan nga alawa kasari na po isin usarong o baruang nang ku Yesus iso paguhatan may dati intayong pangkukurohit it pangintangan to ko dat haron ang ku Yesus no pati nga o baruang dat tumagwang dati. Kobasanan ta kanapad iswang da kabaktian it igereja kumayan ko. Teko it yati sendiri secara pribadi nga pengkuro ta tumagwang itit tadaw dat sumedia hari persiapan. Intaan ta kanapa kamu sa kitab nga hari persiapan pa nga hari Jumat, tayo ka hari Jumaat, kaditid dati lah. Tino po, kuman hari persiapan nga, persiapan, montak da hari Sabat. Kuman na pa dim, hari Jumaat, ti persiapan. Sayra na pa itimpuh da tadaw di nga, ilan dati, oratian dati, dat mimpu na pa hari Sabat nga, sayrad. Ori ka tatimpu, dat katanaban nila tadaw. Kamuyan ko na pa diti nga, ato ka di mila borosan dat at ano tadaw kan po harat nga po kulampat tagi nga ayso na tadaw apo na tanabiri tu akan po katimpu daw hitinapod dati hitidahad doon na nga pukulanam no po hom tumuong no kumo po nga timpuk katanaban po nga ipukulanam sayrat ori ko tilot kumo na tumuong na butadaw nga iyoho no po kangkulah iyoho no po kinarahingan nga bingung ako tit jamaat ko do iyoho no tu iyoho sendiri nga kapuriman dat sayra no po la timpu dat persiapan nga asaru ako makiampun asaru ako makiampun dat makianod masa kecederaan barasan na pa dati hari persiapan pukul 6 mimpun nga pukul 6 nga iri naging monotos ki iho na po kinarangan kangkom bingung ako dilat jamaat ko ila kana tasaro ko do iho no tu naratihan na datid hari Sabat ka ngahirin nagid okon naging monotos si karaja ihangon nga sampalad pedit anihangan nga monotos o nga ako na pangupod lusong kanihab taluh padadi guwas nga hasaro ko dito pelajaran dat bingung taluh padi guwas nga kamin to nga alang-alang nga dadi taluh po intay nga pukul 5:45 na di kapod depan minit asang guwas karo po ito di may dat ata ka bingung may ata ka mamingung nga kinarahinganam nunuh na po nakatulis yam kondarangan di tangki adan na po kada na di dat ako nigya kakarata ni timan ko ti kamaman na po panatasay sayra na po di kaimpo na hari Sabat nga ngonta ko na po di ratio timpo dati mangigit tila hari Sabat nga pukul nunuh di hari Sabat to ko pukulanam bo hari Jumaat timpo tono batadaw ko pitangatuang ka hari Jumaat ko basan ta kano bumati pitangatuang hari Jumaat mimpun na gidi hari Sabat man ta ko puri mono nga yun de tu ay ngay timburuan modo padi nga hiri na gidi da simbayan na di pengkuret kita ko dito no putlak to ko kanga
ina pa ipapasadya potla kom tok kadang-kadang gisomi pitang atuang ta komunitas ki. Aw bingung ilat kamuan pa nga sa kangkod iho na pakinorenganom. Aw bingung ako dila jamaat ko haray mundarang pukul 6, haray mundarang pukul 7, haray pukul 10, haray pukul 12. Mandadi sala ngay dilo ka nga kasyani ka do iyo no da kinorahingan lah kamon pad ino padi tansi hilad hari persiapan sabat mermulai lo nga tanudan no padati it pinatuduk ka kinorahingan moidet ino pahi perbuatan dati di nga kada ada memoruang ka kinorahingan. Saya dormi kata gereja. Oh, itu na doh kalamahan. Alambat ako rikot. Nga iya ko nga alambat mage. Kumunda 2 kali 2 tako na puti. Iya ko nga alambat, iya nga alambat. Ay kasuhayan nagati alambat. Akon punday bujang. Tu ay saman. Kadang-kadang nga makan nga milo, puasa nga milay may sambayang karikot ta gereja nga nga pukul 10 haramang ko ikot bah po ngayon ki nga haray tumumod. Asaraw ko didit kapag yanda di pasar-pasar di lain nga atimong-timong ganda rin ba kadidit isam, ay palan-palan kita jalan. Nanti ka nasuruh pimpin sekolah sabat ka. Haroy gay tumomod madadat asuho. Awal pun moyo kundari kotiit mula na perbincangan ka. Tu sekira na padid awal ka rumigat nga asuhod mamimpin di sekolah sabat. Nga sayra na pod manto ko intangay lot karikatan na may sambayangom bagi na padohod secara pribadi hom atumbayan ako hingga gereja nga miagalil no haroy mangkoy ko sa road iti na pa kumunda kabaktian sekolah sabat ilahara cerita misyon nga miagalit no di oponting kapyo isang karikat hiri gereja nga mandad pended arikati perbincangan sekolah sabat ibagi kalasam sumuang lagi harana poit irikoh ni saliwanam la saliwan boros na pa di pasar nelboh nga nununang ko gadi lo berkat hari sabat kasya berkat hari sabat na po nga ilo nit imonondig toko ilo sambayang ilo pelajaran pensuang na nga ilat kebaktian it kasuaban puji-pujian harala doa ayat renungan i cerita misyon iringay ini berkatid deh asaharu to ko mo borosat berkat hari sabat kahom atau kay kutilo puji-pujian ila cerita misyon ilo nga ini barakatid deh jadi ilo kehadiran petentuan to ko 8:30 ka nga pukul 9, pukul 10 makarikot. Pag-usawon to kadid pukul 10 makarikot ngayon lagi. Pontakon pukul 10 nga pukul 11. Pontakon pukul 11 nga pukul 12. Pontakon pukul 12 isay po di moy ka. Jadi may to ko no babako ilo ko basanan to ko dat alambat to may sambayang. Isuang na keluarga dahay sendiri dodendo. Matumbayan ako iyo kayo nga miagalid di. Pukul 9 ta ko mimpun ka it keluarga dahay sumambayang. Iyo nga pukul 9 nga mansu ako nagi. Matunday keluarga suwadi nga kagaga nandun. Ay hilap ya muti walay di orli nga alambat ilom iya titi nga palan-palan kam ujung-ujung kat pukul 10 na di nakaimpun bay no. Jadi may to di kago paguliod ino pa kaimpunan karikatan nga miagali di timpunan. Sorhon to kay pikepid kumansahan no gi it
tak daw ko minsan da sinumbayang ko iwalay nga to kombor semangat nga nga galupod diti nga harohit panis sa linasod numani dit tampinay po ilihom hire pa sakidi rumikat nga cek suhu kaki semangat nga tulisan nga ngaran nga dondo no po dihom alaid po di korikot monondig nga ay sa semangat manto kayo miyagal itimpunan lah umalanto ko manimban kago alaid po korikot mawalim muli iri nga sakit timo tiri may pagid it ang sigu miyagali sigu sayra na podot hari korikot to awal, hari korikot to lambat-lambatom, hari alay darumikot nga nukasyo. Hay, bingung. Okay? Jadi kada to kadi may wonsed gisombat kinarahingan nga ay sakir pod ya homomusaraw lah. Sakir na po paingintang ilo kinarahingan lo nga ay ang lambat to dilo jamaat ko rumikot kamatusyo. Okay? Milo na po haro sa sapuhom. Ay, anda di ko piataranan lo, manda di saputo kamatu. Jadi, may ito ko na umbalay, dat ila na po karikatan, kasalimpunan nga, miyagal na gyadit pinatanto. Lobi po didit amoy rikot. Ako'y alimon dat itinapot timpo danda sumambayang nga iwalay ka nga deho dat kapurimanan lah iho nama kon kaya ko okay? Patumbayaan ako dat kampayan to kan pad iswang da kebaktian da timpo danda nga idoho da kapurimanan nga 50% no tutumano dapat dit ay pangintangan da karikatan di gulupo ipinakita di Pastor Justin nga mantadat lebih kurang 30,000 anggota gereja di Sabah ina pay karikat temoy sambayang nga 14,000 lebih no iri nga mikwo no dit apa no ponso mikwo di tanganak ipiragang pangay. Jadi okon po didot iwalay nga dohok kapurimanan nga si tanga to kan makantet ti sumambayang ke emang ko kada dahdot iyo koyum iyo nga pensuangi di si tangad a sumambayang pasti kandat iyo koyum iyo nga pensuang to kodit si tanga da sumambayang hali piaso sang ulun da iwalay. Amin. Pingka. Ipanampakay. Iti nga kau bingung. Sakira na pod iyo kinurahingan kang ko pagi nga aw bingung ako Tu may no pagya gereja nga to kam ang samat ko gyagi. Haro no ngay mamakay kot, tinektay, baju batik. Ngaharan na gimat ang ani basikot iri nga kabingung nga iti sakira no pod iho kinorahngan kang kuhom ay paing puro tiga di kapielo kang kata soro ko iwalay kay miyagalo dendo igereja panampakay to ko may sambayang ang lumis nga hilawalay panampakay to ko hari sunggilit, hari ay serasuk, mintong ko matikot bahit ti dendo nga hari ay serasuk ki. Nga ay mangurah lah. Tu kan pagya tulunim pailanggoy to kay pagya kita kinarahingan iti ka. Nga untuk kat rasa hormat umat tulun sa pitulun sekirat igereja nga manampakay ni gadit dong kagumuan do pakayon it pengka aratian na ba dati rin
Imintang toko nga aduya na may sambayang. Hilawalay sosong ulun isay gadi pakitanan. Akan panda bujang sosong ulun ko nga tok kom mamakay mo tiga ditid asamat mononitay ngay sosong ulun hiribilik iti po nga bingungan uti ho sa kira diha kinarahingan. Buli bakanta rin nga dari segi hormat hali piad pay langgoy ito kada kita kinarahingan nga dari segi hormat harapan dot bangkad bagi harapan dot panampakay kada pun dot pay langgoy pod kita kinarahingan lumanggoy pa kago. Jadi miya galit, susah mo musorot. Jadi kau bingung iti halit, iti nga panampakay. Imangigit nga dit, itugas-tugas. Nga, ilo nga kau bingung isumano. Haro no hit, mamajak. Manud iyaw no pangay, iyaw pemimpin puji-pujian, iyaw doa pembuka, iyaw ayat terungan, iyaw misyon, iyaw sekolah sabat, iyaw khutbah. Sonong dadi nga kau bingung yung materi ki. Uy, nakuro di ka pesyal looy ka. Nga maginada nga kau bingung mingkakat nanday puan jolina hadat mintang jadwal hari sabat nga kamintang nga ahin na hibor tugas nga atutuk ko pay gereja may pagihumay say gumanti nga aiso kau bingung gadit koordinator kebaktian. Pentulis penjadwal takom to kumanta ko nagya to bingungin dahi patugas magihum pamaganti suway padandad haron no hit narunding nod ya gumanti doho ka haray di nakaray tilat lagu istimewa kagumuan dati nga orohyan takad mo idapan nga haroy tindakan-tindakan dati dat ulom bingung di ko asubalanan ko pengkurat ka kita takadit sakirad haro gitar kare ka teginda diri dapanom ulom na kuragari to sumimban na gitu ni di gitar ki manando pantingatilo nga adi irus karangahanom irus-iruson nagindo. Ya di nakantegared mi idapan bagi paingkura kaya kau tu inakumbala itu kang gitar kau gumuhan na iho ka kita nga ya di kari kategori dapanom ting 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 kan mengirus-ngirus segede gitar tu nairus mantad deseri nga kari kategori dapan nga isya di nga bingung ay nakuro diti gitar itu nairus ko na tinom na di airus sa iti dapan ka nga tumbayan ako it kapurimanan ni ribo airus siri nga it suway ng tigan darit agumu aka kita okay? Jadi umbalan ka mamalawan iti edi aiso na pagitar nga magiwatuha tagindad 1, 2, 4 na ledi ka iman handig na 1 ay nila di mo nandig kam pero na di linay da minsing gila hidit ilago kari ka tegedir dapanom muhat tegedin numbur nunu natandigan takol ladi ka kaman na padi nga painsuwangi di hirid gantar bari teka imodasi it og tumagwang gat tulun tagumo irin na din alihuan ngay di kasimban ngay dutunid orangong umbalan nagya papondar rid it may dadat ming kakatom to kom insan dat mogyompot tat aysa na hit mangiru sa gidi ampain ka nagiti pangkotba tok anaro dilasi nga may tako pangkotba ilo nga asaro kabingong idit pangurus to
Iri kamon kud sigo kad ahin no ay so kapailan. Man nagyan di hara kapailan asi. Med atibus kabaktian pohoron. Iti kabaktian dati dat dondo norma baru nga bagi no pod iyoho kang man kasari kutiad di iyoho no pod kinarahian nga iya di bingung ako tumaguang. Kaman ko na pala dila nga kay isaat contoh. Ino pa di gulo po iti na paggereja dati nga sangin sakot na ngait. Handphone na paintulis tilam numan pangkawo. Nuratid di no handphone ka. Kada ono handphone no diti suang gereja. Mila na po maigitan. Nga dondo na po pohoron di. Adi pasalawon. Ikumanta ka norma baru. Hari nang kudit ino padit minamangun di nga. Ay yahom gara-gara dila sakit tilom nakasimban nga diti kabaktianom. Iti di kamayan dat penilaian dila tinga pasimbanon gidi ka. Kaswayan na dati ba? Yoho nga, yodo ko. Sayra na pa di gereja ta ko berbakti di iti timpud dondo. Sakira na pod. Miyagal na iti tuman ko live. Isay na pakot ba nga live? Nga, yoho nga mintong, hindi ihiri live. Mamakay di telepon na susuay. Tu ilan na paganda telepon na ara at ilang apakayan na live. Jadi harande dan tangana kom iri na intani Facebook kom mo kinango dikot baham mintong imad di hiri live hiri Facebook mintong mo min kumini ilo ni komondat norma baru ay ino panday ako pud may sambayang nga ay hiti ako na pawalay dharo ilo online ilo Sekira na po, iyati o kinarahingan ng pengkuro ma. Di mo manilay, digi. Ako may sambaya nga, o gumoy online. Sa sangulun ko. Ako may sambaya nga, ay mila pasalawon. Miyagala, di may sikulo nga, ano pa may sikulo nga, abuli ka. May sikulo nga, abuli. Ay, bingo. Ihan bom bingung ako lah pengkura di mengatur ka. Sayra napad araitan ta kalau kumanda keselamatan. Nga ilo no hit pira-pira hot kaintalangan di mila mumunsay dati dat iti na po keselamatan nga miyagali isoot ay koborwong. Miyagal ko, sayra na pad abaptisto ko, nga harahi mamusarod abaptist na poham asalamat, no ka. Nunuh piya kawawayo anu arat ni ko asanong may sambayang ka amu na baptist poham salamat, no ka. Ngonto ko na pa di intangay ilaho di kadwala nga keselamatan atas nama. Haron na doho di ngaran lo garajaam asalamat na tibo. Nabaptis, nakasuwang ngaran lo gereja, buku gereja, nakano si Jill, na di may sambayang. Haran ako di inapay keselamatan di nga, yod di. Sekira na pod iya kinarahinganom salamaton ni kato iti di. Ire pagi kamuan ko ihan na pa kinarahinganom bingung ako did salamaton ko amu. Di. Jadi kita harus terang lagi mentok do kayu di harohot teko kawayad niya gali di tempo dondo. Miyagali lay ito ko na din nakamong may sambayang gisambaharan na ito hotot bordosa ka tidak pigi gereja hari sabat ka ino pwede gulo po haray kantay mo borosat
Kodusohi mo tigadid. Sedangkan Yesus pun pergi sembahyang hari Sabat. Iya akan lagi dia mo itu nunu ko na dia ka. Ngadondo no po dihom. Atau ko di mo sambayang nga aparu dimintang online. Pengkuro na dirit dia dikasih. Salamat tu diri karena di mo pangilan salamat ke amu. Jadi ilo no po di komandat keselamatan atas nama nga miagalit koboruang di tempu denda. Ino pa di gulu pohom ay may ko serat o ponsu kasuanga ngaran nga no ponday siya may sambayang nga milandad secara luaran nga kadati susah ni kadi silad di may sambayang ka nga sayra no po di tempu denda itit haroditi norma baru isuang kebaktian nga ay di siya may sambayang nga aparu madi mintang ilat kebaktian online pengkur madi riasid dia di irine keman kud koboruang jadi letil suai pendoh det ait harus sangulo na monitor rasina di lain pensuku ko kumaraja ina pay karuhangi siya nga muslim karikat tadi bulan puasa nga angatan na di karuhang daw puasa isaw daw sina nga kanagi di sinam saya tidak buat salah saya tidak buat salah kanagi siya karena pembawa saya agama saya tidak buat salah kemudian po siya di nga haruslah kemudian keselamatan melalui amalan. Kemudian po di nga ay siya mamasik karaton api amoy sambayang api atumano dilet nunu panudukan dat kitab nga ako pabubuat arat ka to kom yoho no iri pagid yoho no pakinorahingan kangko oboruang ako dilet paingkuku ramadila gitu agumu nagimatiit Tuhan faham ba itu kaguman matiti manuh tokod ino pay kinarahingan nga karati dati kay miagal hari Sabat tumbayan ako agumu no pay awayaan dati tid karay ta hari Sabat sayra no punda kawaya takol kamandat hari Sabat nga kanda dati Tuhan faham ba ini ka langgaran no pondet ko tadaw kondatangan to inopahit ginawa nga Tuhan paham ka mimanggot orotian de kinarahingan nga sayra ta ko pa ati rumati de kinarahingan karati ni siya dati nga yati nagiit rumati di siya itriton ta kala dat asang kiwal iti napakamo na asang kiwal nga haran na po hibahitan haran na po panimbar kaula itu begitu iyalah saya lah itu kau jangan begitu bah jadi macam mana lagi asang kiwal nunu na po hit borosan nga haran na po pamalapaw subuh-subuh nga yati na po nga komandat nukaloh nila jemaat hari ke-7 rati na pulod dilad koman ko tampinay nga hari ke-7 na jemaat kinarahingan ta daw suway okon harodit oritandit kombalutandat dinominasi da suway nga karay timad hari Sabat ay siyo karay ti pamuritan pa dilo nga pastor ka daw magisosorita dan dilo imatugan de pastor dilo di nga sampi ni main bul nga sayra nanda mamain hari pada nga tokom kayo di pumanasi pastor
Pastor kadang di kan mulau nga tiada pastor kalau di Padang kan. Ilam mesitar datil di kau ilam main bola nga. Haray may anga kasaril lagi nga ina pa kante ginawa di ilam. Tiada pastor kalau di Padang kama tu. Gisamindat kanda di anggota man kuno da bintio nga ayah pastor gyabo. Kada toko dat harit ketujuh na jemaat kinarahingan. Tadaw doko basanan nga ihati na petiham jemaat kinarahingan dat turu o tadaw o kan ko tadaw ko turu no. Hari pertama sampai hari ketujuh ihati na po nga jemaat kinarahingan. Amin. Oh. Irihat kalansanan toko manikid tadaw toko nga o girot kasari takot kumakinarahingan. Hali piahdat jemaat hari ketujuh no, rati kuno pala hilo nga hari anam katanya di kaubasan na tulun. Oh yun ni hari anamid deh ka. Hali piahdat hari anam na siya jemaat kinarahingan nga sayra ni matinda haramay po ng kisang kiwalidim tokom ay sandat-sandatan ki. Hari Sabat kangatok kay lid hari Sabat. Nuno ada ko akan kangatok kom huray-hurayon po hila kitab. Nga hari ke-7 namay siya jemaat. Jadi may to ko simbanay tit ko bobuyuhan dati miya galiti. Kada dat hari Sabat na din. Yati na po nga umat Tuhan. Tokom 2 jam padi kagubay no. Sekira pastor guli padi kagu pastor tu hebat. Sekira pastor nga dia itu pastor hari Sabat itu. Pastor hari Sabat kan po nga hari Sabat na di may lawat. Hari Sabat na bertugas. Hari-hari biasa amu. Jadi kada toko det pastor hari Sabat. Nga pastor tiap hari. Iti Adventist modern. Iti nga iso kaguhit koboruong. Ay inta ni di kasari jamin lay pangurus. 2 jam na di. Naruh pumatilo. Okay, Adventist modern. Iti nga koboruong. Mano pa di intangay pengkukuret koboboyuhon dat Adventist dilay dom gisom modern do nga secara jujur lah nakasimban bagi iyo. Pengkukura komon kun Adventist modern. Naretanda ka diteno dat iti timpu dat hari Sabat. Hari persiapan nga nakasimban. Haro himati Adventist ay hari ke-7 na po nga jam kebaktian no. Sekira pukul 9, 3 jam. 10, 11, 12. Pukul 1 ako na ka-Adventist. Itini kamuan ko Adventist modern. Panampakay nga nakasimban. Tumano dilot peredaran masa. Intangan no na po maisa na piswayan. Oni ba sikot? Nga oni ba isikot it. Iti Adventist nga oni ba isikot. May sambaya nga oni ba isikot. Kumbala insandot na kung nga kundi sa gereja. Iti pangkotbah nga abarani na gitu. Ino pa kotbah siya antakan di nga pakayan. Mano po di siya papintarangon. Pakayan seorang Adventist pengkah ka. Kada teko pamakadit sikot tet akatalibot kan siribad hilot tatud ka nga umay kita kunin hari di Sumanda ko hiri to taguangan to mo di siya kutba nga pisolopidon budi di Sumanda ki gakod daud papakita nagi
Iti namatitit Adventist modern tu ontok to kan nagitaguran nga okon nagid musa. Adventist modern to katidon niya. Okay? Suhay pun da ngay it. Haro na di ngay sangin sakat na hitit talingo. Anting-anting. Okay? Itong sidom-sidom. Pangkuragyari asi. Boleh ka pakai anting-anting ka. Pakai subang. Pakai gelang. Ay, nagyahitid deh. Kalung. Kalung ki. Oh. Karo. Boleh ka? Ina pwede gulo po nga lawanon tumod. Ay mana boleh ka? Nga dondo na padiham. Iya didit boleh. Tu nakamodern na di. Okay? Agumo nganta ka na paretay la ka man na modern nam agumo pati it aretan natin Adventist modern nga suway mo tilad sayra na pandod patatasan ko pala Adventist modern nga tok kakarayan na tulon tumbayan ako iya kayo hinasinggung idi nga tok kam sinumaliwan ngay namari isay na po hit sumaliwan nam nasinggung mari kaya nga siyaw da kao nga pengkukurga dito di siyaw kokota nga siyaw lah itasanang kaya Matius 5 ayat 20 mintang ako pa dito ato kompukul 2 na pa ma hanaro Matius 5 ayat 20 Mabaras ako kumada kayo sa kiranapad kapasyan na ko gamano pain labi katapot mantad ka ikapasyan ni ko gamanit ahli-ahli Taurat o mitulun-tulun na Farisi pain tapat dat iya ko na po nga amo ka umilah kasuang ila karajaan sorga. Tau umang-umangan ni dati lat ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi nga Boros pa ditid Matius 5 ayat 20 ano pa paintapot kay latulon Farisim orang-orang ahli Tauratam orang Farisit kapasyan nako gamanuham ay so naharapan to kad sumuang sorga okay? Intay to ko paingkuro no kasangkiwalan tulon Farisi kala to kuno pa diolo harapan masuk surga nga isiriba ta kada pa dilo binaras ditenod ay say mati harapan ka no kalaho dilo ano pa kalobi dilo kapasyan na ko gamanuham sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 9 ayat 11 antakan na padi nga ino pa itulon na Farisim ko kita dit borosanid di boros nila kumadi murid-murid Yesus nakura tu ila napat guru na kayo nga makan miyampay tulun-tulun miyampay ditulun dat pamungut cukay tulun na nakadosa. Okay. O kita dati dat kapasyan na palat ay orang Farisi hila nga secara ringkas tambalut teko kinaruhangan pedela nga inay tulun-tulun da kita dilad setia kuma kinurahingan. Haroy mo ti katapatan iti. Tu miyagalala tanganak dati. Ay lano pa dati baru ko ni tanak ko tisam kada ko ngay ang balot ti siya ka. Nakuro. Tumada takod iyolo na po nga ay bayat di kawawayaan di tanganak kot amo ang sonong. Iyolo mo ti amalan na tulun Farisil lagi. Pakomon dati nga tapot na pom iyati nga iyo hidil no nga ikaw gaman na pom ay kanda ka piola sayra na pod ang sanong itambalot dati kacandurungan no padati nga ay bayat ilono ay bayat at asaro dati pasalawon ay bayatan ni guys yolo ka haray katapatan nila amalan nila tulun Farisi tu
O kita na padilod kadusa hitulun nga mada ilo kampayom o sanang nagit ata ka may among dilo. Yati na po hom timpunon na po ay dadi may tius nga kamong adidi tambalot ngem ay kau ini tidak hormat kami oh. Mentang-mentang kita jarang jumpa minum labas sikit hormat ka. Kumbalo kumbinad isuot ay pikawinan. Jadi ino po yung molahing di nga Adventist. Ay landa tid amo ginom. Ino po hit rinumikat nga keluarga bukan Adventist ko basanan na dili maginom lah. Siyaw lah okay? Nga isay mo no mintong. Sayra no di korikot no di acara da pinatantu menguramat te pengantin ka. Hadi menginumit keluarga di Adventist iwakil dia lo. Anu kadit ti pengacara. Kawin ini tidak hormat toh sama ini acara kawin diorang. Terpaksa minang inum. Jadi ilo na padan tulun Farisi lo nga mengilakil tiadi tu madadet imbayat. Ya didi papatapatila tulun Farisi nga ilo nakakada papatudok ilod ilo na po nga inapay kapasyon na ko gamandilo nga samok ko kakinorahingan lo ato ko na po kala do miya galilo ikawoy on dilo kamo na po nga olamok takad isu ang kebenaran ilo na po lom amoy among tu madad ay bayat katakan na tiyadi nga iati na po may ka among ujung-ujung iati nga miyagaling nga dila. Kemudian rikot na di murid-murid di Yohanes kumatuhan Yesus ang boros nakuro iyahay ang ilatulon na Farisi berpuasa nga ilo na po murid-murid nung amu Farisi berpuasa. Anjuran sa pamagunan, setiap sabat pertama kita puasa. May dadako sa rohom, impira ko na puasa di tahun di bayna. Sepatutnya ingapat. Paling kurang. Aku yoh kumbalo puasa di tiap sabat pertama. Akunan ko. Nga hari-hari biasa puasa aku lah. Nga puasa ima gumawi gitu. Adi puasa di anjuran nga puasa sesuai tadaw. Tu hari sabat na pagati nga tu gumu makanan o simbayan naging makanom hiri na kapaghiamong miyang pa di keluarga. Hari-hari biasa na po malangkalang ta ka sangulun-ngulun may kayaw-kayaw gitu. Jadi orang Farisi berpuasa. Kita ada puasa. Kenapa kumbalo berpuasa? Kemenapa nga ata ko kalit tilatulun Farisi iswang ako gaman. Jadi sabat pertama 2021 mari kita puasa. Kita kasih kala ini orang Farisi. Kada ako kukuwad iyo nga ay puasa menikid sabat pertama mantap kan gina impune tahun. Iyo lang na pong berpuasa. Jadi sekira na po iati na po sebagai tumbayan kinarahingan na boras di Tuhan Yesus set kombalilod insan da tinumagwang iti kamun nenerogan gangguo kano po siyahom iati na po nga namilod man ugaday kecuali doa dan puasa. Jadi agayoh dah kamu nila berpuasa. Tok gumumu ay ano pala bagi orlogoh kau na makinang khutbah. Matius 12 ayat 2. Kita di paborasa di tulun-tulun Farisi kumadiolo. Lihatlah kalau enggak lihatlah murid-muridmu intangailat murid-murid
No? Memansayelad it pamilaon dat antakan na hari Sabat. Ilo na pala nga antakan na pohom, antakan na pala nga sayra minamanawi murid-murid Tuhan Yesus minamanawi lo nagindalan loson nila tangaralan. Kawaya na dit tumah tulun. Ngayon na dira pagano di gandum miya galaman na datid kawaya kaparayan na tulun nga milo na did ampurian nga moy na di katu. Okay? Ano makibanar at oy kam pura-pura imam mong iladara tulun ka aiso ngay katu. May pangatu da antakan hari Sabat. No kadi ditulun na Farisi. Entay pagila murid-murid nga ayat momon sayelad it pamilon da antakan hari Sabat ka. Mintang takanakpad pa yung kukuray lang mamera da hari Sabat. Kasaraw ko na ako di pelajaran dat sulu hidup. May ito ko pambasaid dihilad pelajaran sulu hidup. Hirinad itretan ko takuri. Di antara na podit ay pamimiyara dihilad hari Sabat. Mamanaw po nga, buli mamanaw asadu. Tu asadu na patindalanan nga, pamilasuan. Katuro na palaso nga, kumaraja no. Sa kirad hari Sabat, mamadula kapya dila sakot nga, buli. Nakuro. Maniram ka no. Labi pa di may sabu. Mentok na ko dit. Basa may sabud akan kay jamban. Hari Sabat, mamadula po nga. Buli. Labi pa di may sabu. Kamanda maniram. Hari Sabat. So ay kari, mangimuhaw nga apabulihon. Danda napat iya dihat manta ka borsa nga, ay, tungkat ka. Kamanda pala nga, ay, ogirot nila manggitila tadaw Sabat. Halip ya borasan takod. Ila na po cara dia mangigit nga tradisi ka. Nga secara positif pamiara tay ko pangingigit pananudan na po dia latadaw Sabat nga ogirot. Paingkurah ta kayati. Namila borasan gi. Hari Sabat ina pwede gulo pad asaro ko tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Sekiranya haratulun may pambayar nga, manid o tanaw, botadaw ka. Ya di gulo po. Dandan na po ham. Jangan bilanggat ngonto ka nuatusin. Iyati nga, may dilok kaday, may tako pamoli. Buli bakan tandas ngonda dandang bayaran tanaw, botadaw gi. Ya di na ikaw basan ta kamarit ya di gi. Kai oges nga, miyagal dahay la. Kahit tongges nga, isupiar nga, kusung, haruhilod donardi, kam, manawas apa yun, tulong hantar tongges, nanti lepas tutup Sabat, baru saya bayar. Bulinan ko diri, di man ko piya, irini kaman ko Adventist modern nga, Karaja, dondo na pati nga, pagumuan nga hanya di hujung jari. Jumadi toko dat tukang ay agent na barang-barang hari Sabat nga business to kay. Numero 15 ayat 12. Rikot na di murid-murid Tuhan Yesus sa minuhat kumadi siya. Ay lanuh dat ina na paboras nunda nga minamon saidih dat batu sandungan montakit tulun-tulun na Farisi. Dari segi kesehatan pia nga ato ko nakala ila tulun Farisi. Hari Sabat nga ato ko kala, puasa nga ato ko kala dilo gi. Kinoborisyo po nga ato ko kala. Hali piad ila na po mamaug nga kaubasanan dila ataupun tradisi nga
Dari segi positif no pohom hari katapatan. Dondo no pom atau kamilad mamog tu mo da si corona nga no sa guluman tad tulun Farisi dilaydot asal makan mamog. Panuhuan pa ako di dondo mamog po tumikid ka kaday nga harang no pa pamawgan. Isuang pa kaborisyon nga ata kay kala diyo. Anaruh padalo nga bagal na po rin. Lukas 6 ayat 7. Ikalimpupusan na kanta dila sa ko. Okay, slide kedua terakhir. Ahli Taurat tulun Farisi mengimuai yelo di Tuhan Yesus. Kalau isian pa nga mamolingos sa tulun, antakan data daw sabat, moidat yelo no pa nga haroralandet papasala di siyo. Ailan datid mamolingos nga Tuhan Yesus ay tulun sumakit. Nga, iti na patulun Farisi, nagi ahli-ahli Taurat, iguru-guru agama, nga kailah ko la kamo namang amat-amati. Ilo na po mga amat-amati lo, nga, ako ni ka, yun, pilingi-lingian, akan ka yun di. Ipagilitan na katulun na agumo, paingka, apesya nga miliksi, likatil la. Akan na po ka lang nga, mauping ka di malayo, pasangan ti talingom, la umata nga, paingka, mati talingom mo kinangom. No, namabarasan di sila ka. Yun la, nalat, ahli Tauratam orang Farisid, mengintang di Tuhan Yesus. Yati na pa di dendo nga, alasan ta na pa nga, hari Sabat pun boleh buat kebajikan ka. Okay? Maroy matiga katapatan di tiya dede. Duman ko piyo. Nga isuanggat pira-pira keadaan yati na pa nga milah ta ka da mangilagid dit. Nga galid di. Harandet hari Sabat na di acara di nga tokom na jamput to ka di nangatan mo ngay man alapo. Nga hari Sabat ujung-ujung kakadati kebajikan ba ini kah pergi sejalah. Jadi ilo no hit cabaran-cabaran dat keboling kahangan da awayan dati kalimpupusan. Jadi man to kono padi intay kog ilot pelajaran dati ditenu nga sakira no pod iati o kinarahingan nam bingung o boruong to kono ditit keadaan dodondo. Pasalawon nga tidak salah juga ba ini kah? Nga ilan dati dot inapay Tuhan Yesus isiya na pa nga lebih canggih. Isa na pa contoh. Gumu nawon sa tulon tan masuk iti kemudahan pakain dati dondo. Nga ay sa tiso pia tulon dahiti pamagunan imilad momon sa pinuhobo. Wan sayo atinanda tulunom pasangay pinuhobo kapasi megal tulun ko basan ay sa milo. Kinarahingan no milo megal di. Milo pia mamudali at tulun da sangulo na tulun. Nga ay mamilad pudalian do pinuhobo megal kinarahingan ki. Kamayon na padiham paing kurah piahat kacanggih dat iti pamagunan nga ay kumbalat oboruang kinarahingan kumadati. Keselamatan nga ay siya kumbala oboruang. Isuang kebaktian paing kurang nga ay lan na siya ini salah, ini tidak. Ay lan no. Kada to kono dat sumili dat tulun-tulun di kinarahingan di oboruang it mamiruang. Nga may to kono nuno na pa pinandudukan ng tanudan na pa dati may napada oboruang satu kana pa tulisam satu mamawag kana po mamawag mamakai di panampon kabang mamakai kada di dat mamawag ka kadi kam no di mana mamawag ako nakagita samu ka mamiruang matigatid di mamawag kana po mamawag hari Sabat
Ya di takanad may yati na pa nga akan kay oborwong ang mamiruwang. May na dati tanuda ikatumbayaan ipanudukan di santab di nailan dati. Kada adid aming kay Layla. Okay? Ay, begitu pula. Saya tidak tahu ka. Kabasan kalimpupusan contoh. Minay angay ta kana akan hila kaday makan. Makan, no di nga, mimpun naging makan. Tay ko ipintangan, no. Kasukay di taragang-ragang, tay ko akapala kulit. Nga, kakita, no di nga, ayah, pabuli buat, sudah tamakan kam, nai, ini kasari. Paimpipit, no, padidirim. Ay, Tuhan paham juga ba ini, ka. Kan, padi ko kasupay di pastor nga. Dia punya baik itu kan. Jadi aku mau diti kantakan na timpu dandah dat miagal didit oborwong mamiruang toko. Nga kada toko nakapalid. Santab na pa dinailan dati natudukan toko iri ni tanudan dati moidat iyati na po nga. Akon ko mamiruang akon kay oborwong isuang kebenaran tu kinarahingan na po amilak ko mo yan da oborwong. Isiya na harang ay dito pamagod. Isiya na sangano. Lobby pa kay Regisia Wonsay. Ay, sana kamundat. Ay, canggih ba ini sekarang. Di surga mana ada handphone. Ay, setir deh. Wonsay, gaya tulun itim. Kinarahingan na po. Ay, so nakala da Wonsay di siya. Jadi, siya tu anaruh kasari pelajaran na ba no? Hari Sabat na po nga, niba na pelajaran dati.